Entertainment Society of Mizoram Board Sai Mizo Film Award sang ni somni pali chu nizan November ni somni pakwa khan semzo alonita tunjum video a hian Mizo Film Award chu tu ten nge dong ta ti te kan en hawanga tin award sem program a thil thleng langsar zolte puma puya FTH bosin fiam thu toy thote jelaro sanga dancer tenen thapa an perform na masaber te kan en hawdo na ni kan video masalama khan Mizo Film Award nominees te kan lo thlir how to a film chatak tak achang tu chatak tak te kan nei tam to in nominate te an thalom si a award dong tu te shiat achak om hle ani award sim program hi meri dong I chuan o boite ti hlamangin zei tak main aron honga Tichuan award sem masak ber tur Best New Actress in a Leading Role su award hlan tu tur pujon larem ro ta chuan apuang ta kan du Olivia Lalnun puye kan chung kwa ti film achang chuan award chu arandong ta ani Best New Actress in a Leading Role Olivia Lalnun puye kan chung kwa Tichuan Best New Actor in a Leading Role award dong tu hi Maki Machung thu Shemhun Shortcut ani a Best Costume Design Kemi Filmin an la ani hei hi kalo mo vedanin Kemi Film hian phu ka ti a he film hau tak dan tur le an thom no hak tur lak kho memo siam chop hi a hau tak ton a he award an dong hi an phu in kalom pui hle ani Tichuan award pathum puan ani nu in ler lori ingam ngam kangam ti film OST saturin zo thanale zo dini te som anni Ani perform zo hian award sem chun zom le ania Best Sound Design Award hi Leitang Picture te film siam Ambushin adonga he award hi leitang te hian donan phu ka ti rualin rong cho pol film hian an phu zok ma mo kalauti ve mai maya nima sela keini aya thiam zok judge ten an thangani chuan lo soi ve thei po chukan nei chuang lem lo nexa kai da yang Best Supporting Actress puang turin fiam tu thiam puma puya kau chwa ani vele a ani hian jelaro tuanga te khamin lo ti ve palange tia bulron chanin fiam tu toy atho hlak chuta tunlai chending tak veinui po aron ti ve nge bok puma puya hian Best Supporting Actress ron puangin ma nei fanai two-wheeler taxi driver chuan he award hi adongani tunlai chu hetia han nui so hi trending re wing ka rea hetia han nui khamo zero tluanga te khamil lo te nge ni lo nia ale janina award kan lan ve do na kadam chung po ka don lo tur award ka lan tur hi makkatia Best Supporting Actress khanitan na ka dong don lo shim engang pon film la makal do la kama mi che puma pu po khan la dong don lo ba kama khan leitlang lam puma pu ya ne ke chu din thar tlang lam ka ni ve thu ma ne ma pu ya ve tho ma ale Best Supporting Actress nominees te clear ho wang o enge ning o ka ti ni Best Supporting Actress lo man la tu chu
ma nei fa nai two wheeler taxi driver ani uma nei khan kalo dong nei zon min lo lak sak mai don nia atia lom thu soi tur te kha min on thon lem lowa i thin lung takin ke ni zote entertainment lampanga chuak ho chuan thin lung takin kan lo me ti kha ka soi the ni e khalo me adota best supporting actor award dong tu puan ni le in edi to chong ambush chuan he award hi adong ani heizet hi chuan aphu ngoi ngoi in ka sha a edi kalom pui tak zet ti chuan award sem kara hian Rebecca la lom sang ron za hin chumi nu chuan award sem chun zom le ania Best Cinematographer Award chu Mapuya Chongthru Shemmun Shortcut Nena Hlan ani. Best Screenwriter Award hi Bilal Biak Vela Thile Dam Ti Ziak Tu Nena Hlan ania. 1999 Hirayat Khian alak kaloring vele ringota he award hi chu kaloring swalve chiang khop mai. Ti chuan he huna hian mizote film industry lama min ti ming tha em tu nu rual hleng choi moina nei ania. Ani hian thu thatak taka soi nu in award sem chun zom le ngalani Best Original Soundtrack Award dong tu pon ni in Don Mang Dear Kim Young Fella Chuan Award hi adonga Best Documentary Award chu A Star Is Born Napoleon Arzit thang hna hlanani Best Director Award dong tu hi Lalbiak Vela Thile Dam ni in People's Choice Award kan chung kwa film hna hlan ani bok Hemi nu hian Young Fella zai ngai tha kani a Young Fella hian ton mang hlang mangin award dong ma se dak pu film OST pasal cha ti aran tho thong Young Fella zai zo hian award sem chun zom le ania Best Actress Award dong tu pon ni in sang sangi rini le rina ti film chang tu ngai mai chuan he award hi adong ani sang sangi kan lom pui em a Stage lom thu po soi lei thei lawa anu ka ul tlat te po hi a om kan lo ti pui viawani Aba oi oblo vetero Masa in Hedin Mun Kaswang tua Park ngai lo Nishwai Theng tu Pathian Sunga Lom Thu Kasaya Chuan Ti chuan Best Actor Award dong turin Marwat Roy te ko chu ania ani hian kan chung kwa ti film mangin he award hi adong ani award sem turamin som tu tlaw entertainment chunga po ka thin lung takin lom thu ka soi duwa mizo te film lama ma kan son ziate achang tu te thiam ziale an mel that ziate le ezon na kong that tak ain hong chho zel hi kalom tak zeta mizo te film lama ma kan son zel le ramzau zo kan dai zel hi ka be sei tat bokani Tuna chuan Mizo Film Award sang ni le som ni pali Best Actor nominee lo thlir howang u Gilbert Colney Thiledam Kati tur kati ani mai OBS Maru da roite kan chung kwa ni vel chu lem sakila be ngom ngom wala papu ya pachuo thi thlengino sa ni me sa thi no pia nam thleng kan ti kha tomi ro sang liena rong chopol vanal mangaya two wheeler taxi driver
kalau yang saya provide itu orang era kau film sebenarnya mengenai ni ya an van chalo mem duro tu po khan dong sen an pu vek da ma se pakhat kan than chwangai bok si third Mizo Film Award sang ni le som ni pali best actor chu Marwa to roi te kan chung kwa sang về ama saberin tundin mun min shoi thleng tu pathian chu fakin om ro se chuanin adota he award kalak na in house production chung ko te he in tan ania chuanin atop per atanin he award hi an sem hunun ber khanin papu ya khan he award hi lak ka actor puite kha chang rau lak reng katumania atia papui tutrum chu cái con vé nó còn ngô Mizo Film Industry lâu chăng zel rồi se cái lỗ me Atopernan Best Film Award kan sha chak em mai chu puan anita a kumsang ni somni pali chunga film chuak zinga film chaperatan thile dam ti film chu thlanani. Okay, third Mizo Film Award 2024 Best Film Award dong tu film chu thile dam Conflate Video Production. This one program Karnan Jela Rosang chuan fu chiang lo mo ti hla chu ama saber ni turin sa dancer nen thapin aron thlota a atop aron khar fu le in a shiat ma se kati kerdon are sahi ama loka kaushan program azaya ni awangin in thak na hun po nei lavaron tlang ani bok nen smart pants nen aron performa a dancer te ero annalin are suggest lar tak leader thom no nen anron dik zai thung zandanga address ang khachuron have se chuan afu chian don te reng nen in thak na hun po anei talo hi afu talo dewani Eng po ni se next chuan afu chian to nge be sayang ai promise and sweet long adung e mai sweet long adung e mai fu chiang lo ai promise and sweet long adung e mai sweet long adung e mai Sing sâu ống mò cây sông cất hiên ninh thề lô cây sông cất hiên ninh thề lô phục chiên lô ai prole sen chim tôi lên suy lung adung ngày mai suy lung adung ngày mai ai prole sen sui tôi ne sui lung adung ngày mai sui lung adung ngày mai kan lo me ti chuan a khai khom nan Mizo Film Award sang ni somni palisem na program hi hun an mang thiam kati ema light and sound lama du thu sam chia lo ma se an program seta nin om man me alafin anti tur anti thlap vek maya kal khom ten hun nuam tak an mang ni in a shiat
he award semna a hian thile dam film chuan award pathum best director, best film, best screenwriter te an hon ani. Kan chung kwa po in award pathum tho best new actress in a leading role, best actor, People's Choice Award te an hon ve boka. Ambush film chuan best sound design le best supporting actor la in award pahni an hona. Shemmun shortcutin pahni tho best cinematographer, best new actor in a leading role award an hon ve bok. Award pakhat la Kemi best costume design, Rini le Rina best actress, Dear Kim best OST, Two-Wheeler Taxi Driver best supporting actress le A Star Is Born best documentary te hi award lak dan ani. Ole khatin som khatu na tan chuan le phot se next video a kanin mule cheu don ya.